छेन पिया या विष्णुमती टापुली वहाँ ड्य टुइस जुन तर आ आम त लेसना मसिके त ग्याचको मन त खा छप्टा गाब्ला फुया त ले गणेशमान त मसिके खला थाया ठाकु ल ओके लिसे गणेशमान पाके मिखा वपि लजवाटे ध्यान सूर्यबार या ख मिखे पाके साला बियो उपि स्वेबले सना वपि थेच तते लजवाटे मिखे पिका सोम भि ढुङ्गा छ त निगो च्याप्टर न थने कोचाउ ल सोंगो च्याप्टर ठुक्न झ्याका टाउडो त्यो शीर्षक दुनिया याकचा ठो ठुक्न सुरुजी उबले मोटर चले जुगल न त्रिभुवन राजपथ डेक न्य भिटुंगा न पश्चिम पाखे वनीको मूल न पुख भिटुंगा वन त स्वयंबु को सीता पाइले जा वनीमा भिटुंगा पच्च पाचवेला ठोय लैन सीता छकनिका छे ठो शम्भुराम मसुम छम मुनु छेक शम्भुराम गणेशमान त ठोय छे हल शम्भुराम छे दिनौना छेठवाली छे खलाउन वहाँ थ पासे परिचय मा अबु मसिको से देश विदेश चालता याकच छेन प्याव मनु रुपे बिल वहाँ गणेशमान भच्चा हराम जोगले याकच गन छोय मुजिगो नापा वनी पे पासपी ठंक मोटले निन्सुन वेट अन्य छे ट्याटे त इनापेट छौला सर्य इष्ट मित्र मेगो लजवाटे त बासन टेको निम्ति गामे लस्कुस जिग जुगले छेठवाला ठोख मनिनिगले जुया मुजल सोम पल्क चासुल न सूचना पाहा यिन दिस तापक ठन ठंक वले गणेशमान लेटल वहाँ याउको ससला त सिमान तकै लोन याउके उन फैको मंगस खंकल आ वेके टेव मोडको छटा जक बंग ल्योटनी शम्भुराम अन गणेशमान नापंत न श्रीबार याकत जक सर पाखि ल्याओ टेवै बन्नो बस्त याको समस्याले अझ जंगु मखनी ले वहाँ श्रीबार या नुले ठिठी खप्याओ सर दुनठंगा वहाँ ले नाफलापि मसिपि न्याम खन मुनु त टचक पट्याएना गुप्टी खंकना ठेचुङ ठठी खंकना ठौस्ट नापा छम्मनो केटा व फोटो जको फिना तम हाक्च ख्वा व मनो चोबाय खुसी भ्याटना किना चम टुटी न्यव सिलदुका चखोटी बखोटी थैगो लोगले दुन दुवावंग युष्ण ख वेटा स्वेट ग्वा मनो त उखपाके वना चंग छम पट्याया भ मनु ख कंगडो सूर्यबार न ठोक उजपि मनु त ठयाउ तरिका कना बिलके ठोक एक कान दुई कान मैदान जुजो प्रोडी अरिकरटे न्याप्ने त गछन अलेला निम प्रोटे तल ट्रोन्टे चोबा पाके वाके छला आना ओके सिंह दरबार यिंका तम चन्द्रमान कम्पाउन्ड डोरी पाखे गणेशमानी बनेप पाखे लुजुया बिसुवनी गोसा दुटैगो खन्यना राणा शासक त्यसमा उख पाखे न परटेट बाकी छयो खला छय नेटन ढुंगु दु ठोगे इले भद्रगोल जेल जुन कुना तम छम कैदी गणेशमान बिसुवन त गोसा गोया तको पूर्व पाखे लं थपिन्छ सुगो व ठट उख पाखे यिंका बिउसा थपिन्छ उगुल न केना बि फयु खंकन खन्जना वो कैदी त प्रहट ल्युल्यु त्या पूर्व पाखे यंकल तर खुन लफि छेनवा उम कैदी औसेफको क्विट जिग बिसु ठोला ठ बिसुवनी गनि निम्ति याउ छौ चलाखिजको जुयाजन थटे सिंह दरबार दुनिगो पिने छिटी हल्ला खल्ला जुयाजन इले गणेशमान भि ढुंगै छक छ्या सुनाय मसिको सुरक्षित रूपमा चुनाजन नेतुनि सिदेका छजा गणेशमान व सम्मुरामी दति अन्यतने शंका व सम्भावना खंजुल सूर्य बहादुर लसोया न तर सूर्य बहादुर ठहे गुण जोंका चोल्न तैगुना इम संकट ना होला लेप शम्भुराम न ल्यावन निचला गणेशमान याकचे चुनि मासा छु चिउटा मट छेठवाना फुचा कठा ठगो गचेम फटले पाट हनिगु सोल ई फना होला न सूर्य बहादुर लिथ्यो न शम्भुराम ई दतले गणेशमान पेखचा छे झल लो पखि मिख भया न ओ छे लो सिथे लाग्ने ले वे वनि यापि मुनु त झल तापन छे खण्डो द टुइस चोन्टले ले वपि मुनु त पखि मिख टेलका सुया न आखिर छुसी चुना होला वे पास पिन सुम हो बनि नेरंगा गणेशमान छेठवाट तल गो पास पिन ठेबुजना वे तागो ठो ई जिरंग वो मखो जित तास वनिगो हठा जुइरंग ल ठनिया ठाना चोन तास मा बापि जित मामा ठनठंग वेफु ठोक टवाला ना छेठवाला न मको छिकमे छाठटे छेटोटा उखे ठुके चाचा हैला जुगो छे मा पि गुली पीर के आचुन जे ठुके क्यापि तासा मा वा मसिको सुला सुला जुगो निला सुला तिन दट पुष्पलाल न छे सुटा मसिको गुनगुन चायो न पाल्पा चोटले लासा चुना चुन सनि फेवा ठोल्नु ज्या वल गोन्टको मसुक मरटले ठोया छे चुना मन छे लियाउन लाबला दैनजी छिकमे ठटे उखे ठुके ज्या जुगो छा वन लिसबल छ्या बाजा जिम दास देश देशावर चाल्यु र मा आउन छ दास गुण छोवे मखो पुष्पलाल इले वन जिन अठिया चायु वनका बिसु वेगो गो सुजियु ख ठनला टकिन मजिल पुष्पलाल जिमे जल खले ख जिम मा वा जिछेन बिसुङ ख पुष्पलाल मा भाइ टक्कन ढुंकल जी
총 गठेना पुष्पलाल चोंग छे जिमका न वन जिरगा मामा ठनठंग उल दासला मशाला सम्बुराम न ल्याउ न जिम्मा वखया हालाकिन दास वन कना बिट फामरो जिला थन याक्ना वनि माला जि बनी जिव वनि क मजुला पासमी ठंग मो जिके दास नम्बरी नोट जगटु छिके न्याटक खुर्क दान दस ब्यादिस जि पहुँचया ठिके भ खनिवा पास नचित पलेस पुली ओके ठिक जिमख बाजा इले ठुली ग्वालना दिएन गलो आ बच्चा ठेउ बिया न ग्वालना दिस टरङ गुण ताके बर्मु बाजा तल सुख लाना दिउ बाजो छौला ठुयो खिमला काठे ख्यु मेग लोहे मुसुम मनु गठि वनि खलाना दिया उकिसन जिता छेवम पाए त और सेग तेउ ख जुगो धर्मे लोला सुयादिस जिच्ची मिसा बर्मु ख धर्म टोटी मो थजाउ ख निनमुख जि आनो स्नान छिटा ठन्टे हल वे मनु न्योनि मरेक जि गैना छेउ कने सम्बुरा मुया मिग ते हइ मनु गोरका न्यसा जि सुलसा बिउ बनी लिबक टक ठुपि मेसि दति थजाउ वे खंजा वो खिमला भाग्य भरे गणेश माने त पिन छोएको ख बर्मु न माने मजो वो ठठा वया चम पाप के ठगु कर्टिपे क्वाट्टसी छ गणेश माने छु लगे मजल झ्याक्को ठिको सा गणेश मान चाने उनी कुटाइना चौखना बर्मुनी निम मुलुकै लुका खरी ठस पया का छि झागु जुसा जिमे बर्मुनी एटा हाचाङ गया छास धका थल गणेश मान छु लिस बिम प्रा आ बर्मुलिस समझत यागु वा मध्यम मार्ग लफुलिगु बिचाया यहाँ गणेश मान कने सुत ना पाँचको उनीको खको छ त गुलखे टर्क यात मटने बुराबुरी निमेश न कने सुटे छयो ख बल्ल तयार जुल खको जीव वो सकले दिउन नेटुकुन साने छाटुको चाव कुटल ट्यानमा गणेशमान गोतले व न्यवेकल छु पच सुरक्षा व निश्चितताई भावना न वट न्यवेक त बबिल व शाक न्यवेकल निनदना मिखचा व गणेशमान बर्मुन ठौ मे गिलगिले नाचंग खन बर्मुन ढल दना दिस खासला दिस जना बट जाव खस नेट निना दिस लिबका दिमटे गणेशमान छक चाखन मिख बोल पिनि खिउसी ठो बुराबुरी गो इले दना जाठी सिरेकल जी वो औचल तर जुरजारो दना बर्मुन टाठी याट नेट नि यासदे व फि ठुंग वन्ट कसेज ल तर वेगे तासा ठेउ छ मरो ओके ठेउ भच बिट छेठवा बर्मुटा हानच क इना पेट सुना ठट गुण याट वे पाखे अपो आसिया मनुटे स्वभावज ल लेखना ठट चया दिगदो गुणका बैरी मनुष जाति सुस्क गराए गुनीको छाती प्राण पखेर नलिएसम्म खुसकिन हुन्थ्यो हाय अचम्म तर ओइले परिस्थिति गणेशमान बाध्य ठटियाट ओइगे निम्ति मेगु नफुए मरो देवै खन्जना बर्मुन ख्वा छौकल ठकलाई मयठिया व पाफेकल देवै नामे जिग काना कौहे मरो जिगे दु बिट फुयाट जितै आडो तो जिम क्लासना हत्ति जिगे देउ मरो दुस बिया बिनी निने सम्बुराम वे टुंका जाउ खसा उ छेचम ककैके कया बि पि टुंगा सम्बुराम जो गणेशमान जे डोठी जो टाउ छे ख गणेशमान जे ताफो कथा नेतनौ ख सम्बुराम जे ताफो कथा सूर्य बहादुर व जिन्ना प पि टुंगा ल्याउ यो ख सूर्य बहादुर जे के तासा तो विषय निनकनि या मखनी पि टुंगा प्या वसानी से गणेशमान यासु म वना चुन ल डोठी ठंगा खाकिसला लटन त फ्याट व टकट पिटया तो थासा का लो मंगल तर वटा वो खन लुमा मजो पि टुंगा पाच गेस ल आ क्वाज गुनीको निवनी से वी ने पिटना होला चानुगुली न छन ने पिटकल मनुष्य वनि फैगु मखट ने रास थके टिप छ मरो नुगुले अनेक खण्डविका जग पाजेगु न महो छ्या जग बिचाया यहाँ गुलगुली विस्तार एटा उलिए ने पिटना सुन्मु फेकल आखिर व ठौ नारी न्याना टौ खरी ममिसे मगट खनी उगु इले विके आपा टेवोनीको वस्तु वे खरी सजगु ठो खरी न विक्रम सम्मत 1997 साले जेले नापन लाम पासा अबन्ती नार शर्मा जो सोडलिप जेल तोरका प्यावमले विके फनाके टौ ख ऐसा वो घरी वेस्ट एन्ड वाच कंपनी को जुगले यो क्वेट टेवटो तर अन गामे मालस्या मुवइको सम्भावना मरो याठे जुसा खरिमीको मनसुवा जुना गणेशमान गाय चिरंग बजारे छनिवा छौ पसो पाखे व माय भाकले पूजा याट मनकामना माइठा वेटा वेम तर ले भाषण चुनाउ ठासे ठौ मिचा व डक्को सको ख्यायंगो ओ घरी दरबारे चुना चम ठ टटै ठा किजप या उनुले बिया होगो व असम बजारे मिटेनबले निन्यारका डाटको बिउगो ढका पसले नाप निन्यारका डाट फोन तर गामे चोपमे पसला छा उनमछि ठेउ बिया घरी न्याइगा व छटका डामा लास जग व घरी न्यागो इच्छा पोंकल
अले टाउट के निमेश दोटी पाकिटेसन थे मुइना भाग वच त गणेशमानी के ढेउ छ न मोरो ढेबै लागे सूर्य बहादुर ट पिया मुजस व भिडुंगा सुरको वम छिठवा बर्मुन वट ढेउ छ बिमुक्त उके माग व आप्रटे ठो झ्या झि कासा उसी कुसी मुसस चुनिको क्षमता गणेशमानी के मन त आखिर व छ कोची मल नेट काट्या डाकया व ठम जेलन छ न्याना वगो ओ खरि मिल अले वया टेवा छु न्याना पाठन अनलिपा गणेशमान ओगो ठासन लुखुल लुखुल न्यास हुना जुन लै सिटे चुना इ छना चोपे व ले वया चोपे मनु टेसन वेट नेट हेसोल गुम गुमला सोस निलिगुन याट अति ठट सुया लजवाट न्युसा व छु चिउटा मका तर व गुम गुमेसा वेट केना ठट्न टाउटल चेन नांगा कोएन नांगा गजाम मनु ठ वे खल सत्य ले ज्या चोपे गामाटेको मिख ठठा जुना जुंग अले इमस ठट वेटको टाउ जना गणेशमान ठौ छ ठ्या सोल टोपली मरु तर केटला चिना टगे दु केटा जग गन बेनाचुङ दुर ढगा लियोने न्यने तको मछे सोल केटाला भाणके चिना टग दो एन चित्त बुझे मया लमना चुङ ठासे हुना ठौ किपालु सोल केटा चिना टग प्याचे जो गामाटे टाफु वसिग मक्त तर व बिचा या न्या हुन त यक्को टापक वनुका व सारिसना तम यम थे चोम बाजाउ म लाक्ने पियावम थे चोम नुगो यम छम मिसन नाप्ला गणेशमान त कोठी सुएर हुका व मिसा तल ए भाइ छला वे ठेला म चोला तर ठटे नांगा छाजुया परदेश जोगले ठनिय चलन जग मुसु खला ठनल केट छब्जुक चिना जुइ मुजो केटे त मेउ काटो न टोफीमा छने न टोपली म फुसे पिन्जी मुजो आला सिल्ला बिचरा गणेशमान गामाटेस ठट वे टागे रसे बल्ल ठुल व हठासन ठम निया त गाछको खुना पिने चाल हिन टोपलीला डुगे महो डुगु छ न लेहे टोफिट व छौ चिक्च ढंग बजारे वे साथ व छ टक टोपली न्याना फुल आव भटी च फुर्टी नक्सान यासुन नाप्लापि लजवाटेको मिखा अपास ग व पाखि मोजल यहाँ वना टोच न ले लाउ गाँटो छौनी उ यहाँ लिफना वना निबा बिनि है भाषण सुनेको बिचाय त लसिथे निकपेका छे खण्ड त तर अनु मुनुटु दुठे मोज तस्ता सुनसान गा झिजाम जान त तर गणेशमान त गाय अवस्था लिस छु वास्तव मरो भटी च गति लाठे चंग छका छे द्वाउन तले सुदी व सोतल लिसमो ताबेट सोतल तर छु ज्याखेल मन त छे सु मुरजिरका अन प्यावल हान मेग छे द्वाउन अछली जना अठे सोतल तर न्याक्को सोटो सान लिसमो अले व टीजको स्वाना ठाउना सोल अनु सुहे मरो पल्कली प स्वाना क्वाया छे पिने उखे ठुके सोल उखे ठुके मेगो छे पाक्न सोल गनहे मनु न दुथे मुच पल्क बिचाय त अले वे तले वना ठौ पोटिका भाठको सुकले फेट त व बिचाय त व गाइपी मनु त निच्छ मेठा ज्यावना अले बनी छे ल्या उजी व अथे बिचाय या अनुमान या गोट लाचुन पल्कली प कुन छले छट मनु त दुवा वठे टार त गणेशमान छेटवाटो व जिरका चुन बासा फन्ट छिन्दुने वय व छे सुन मुरुगले तले चुना चुन उरका ढामले ढैको बिचाय नाचुन वो पनि श्रास तले ठंगा वला अपि निम्दो व निमटस्क बलापि ढमर ढोस व ज्ञान पुष्ट अंश गणेशमान त खनि खटाटाल छसु ठन्छा चुन्तना हो ढगान्य व माइठान उन्टा वइम परदेशी बासा फन्ट छेटवाट पिया चुनको ढगाली सबिल अंश गणेशमान त छुन मरा छु नोक्सान न मया अब्ले ठठवा डटि पुन पुन खलाना ल्याउन गणेशमान वया लिपन छु इटको वे छे चुना चुना सु मुनु मो वपि मनेट व ज्ञान पुष्टंग खापा इमगु चप लुमा बले वटा आठन मचुनि गे भि जिथे चुना व हटासा ठग सामान फोचना प्या वल गाय पिने सट्टिको छो खुशी चुए टाडो टाइ सिटे दना गुखुने छ्यारका बिचाना जम्बे लाग गन गन छम्मुनु वया वयु लपुजुन गणेशमान छसंग वन ठट मुमसुपि सु प्रहरी गुप्ती वा अथे सरकारी मनु खलरका मन मन ज्ञान ज्ञात वो मनख छसुख छा त्वाला तना टासिटे दनाचुन गान्यन गणेशमान मन कानम डेठा वन्टा वइम परदेशी वो लिक्कै गामे भाषण चुन्ट अलमल ज्याचुन गाली सबिल ठोखन्जना वो मनख डाकुट जको वया ठन लिक्को चों गामे चों पि गाहा दनाव नगल ठन चुनिक जुसा नु जिउया गामे जिउया छे ढालो गणेशमान वइ खन्यने माल त नुगो ठासे वइ लागि मेगो उपाय सुमरो तर वो मनु छेडासा निकोए टापक नाच फुलावे नुगो लहे न्यागो जी थजु गणेशमान वो मनु न पाहना वे लपु ल्याउन ले वो नाच ठ भाषण सुन्तेको छे ज्ञान पिस्तोपि गरखेस्तोपि मनु त वो खंकन वो उपिन डाकुटे जिरका कोच गणेशमान निकोए ल्यावया वो मनु गामे ठंका वला गणेशमान वे छे पाँच अन ओमा ज्वा ज्वा स्याचन गणेशमान अनेको इच्छा याव खना छेटवाला वेट यक्को नर काटल
ने पिट्याउ सुरे वन चाग छिग अन ल वो छेठवाला टाल ठोक पाके मोनी नखबले जग जानेगो या जिमसँग कनी कन्चु नेगो तर छिला पाँच ल छिगो छु इच्छा दुट यादिस गान टाल गणेशमान लिस ल कन्चु दस भटिच ने तर जाहे ने दस जिउ ख पाए इच्छा मुताबिक नेगो ठीक जुल ने पिट्याम वट्यान म गणेशमान प्वा झ्याक ने खन चा अनिया फुट ठो किसम नापाङ्गु बा सुविस्ता नक्सा छाट गामे मुनु टेगो सहिरडेट खना व प्रभावित जुल कन्या खन सुट नापा गणेशमान ठट बाहलको पा माने या मनु त सुवा बिया बिरा फन अन व टपेंक पला झ्याक्ल